abatomirwe kandi hata bagenzi bamanyankabuza ya ngangasi mugisha habati bo n'abatura ba Kasese municipality nondije atakamanyirwe mazina ge ababiri bamwe kwira flat okwasaha eno ngabura batakabe cyababenga nekirembe yosindi basinja erebi bamahira mu mani aya tukasalangere nditwamasabasabana n'abamabeti bitokwa polisi ngamagene polisi ndiba bahamba abamatomero bamagana bamambunjenge ngabahambe ngabo ninje kasingali mulimi kali nyumutole mwamakuso nyumuli basirikale bamagana ngamahambe pichipichere batu betrako ngabengeke mujangama bahamba ngambashiku polisi kwe muhoje. Amin Alhamad chairman w'abavuji ba pichipichi we yajumerera abantu bona abari kuvuga kubi. Babiri really very careful. But of course, what accidents is really avoidable and those ones which are not avoidable. For instance, motoka over maybe one of the front tires busted. I'm also a driver. Controlling the vehicle which has been in a very terrible speed sometimes becomes what? Very difficult. Ondijo atakamanyirwe mazina ge obwa hatari ya hirwaru ya St Mary's Hospital ari mukufuna obujanjabi. Omugandi abatura n'abebembezi kurwo mu cyaro cya Kasubi na Kibati omugombora ya Rekatu yo mu district ya Kasese bashobangirirwe bwanyuma y'enjura y'umuyaga okugwa ekacecereze Misiri amaju n'ebindi bintu. Nyumba yagude ko bisenge bisatu byonna bifude ni bade nembuzi yange na embuzi bade zadde jembali nesiga nkazi ezadde bwana busatu na yefude lese bwana warunakurumu aboko borede kunazira kombe kenzo eji nkabanza nazo muroni na ryaroni na yombe kenzo business zanje zimwe zibezirimo zifire atura bwa hatino bashabe bembezi babo kubashakira mu government obuhwezi mbere ndiaho ndio munzu mbyame aizenzura harimo ikiyaga abantu bahiza abansiko munzu banagayeru ngwenzu yakora ki yakutera kuza kusora enzu ko nyine yakozereki yagwira mbona ninyenda government ekoreke tuyambe mama nabanje izo tuyambe kitwe katunguru itwe Kasese itwe katunguru Kasese tukakoraki izo tuyambo leke kutumanyo mbururu ntatu go kutwatunge kizibu izo tuyambe nabanja izo kizaho mba election iso nani nkusaba hatu yizi olebe kiri ya ground nuka government ntusasa kandi ntwaterera ngo abantu batanke kwinga emiti babyare emiti basegumane kwata inanka miyaga nyingi. Gashoka Gilbert Muhanguzi.